Na hii ni Ndeto cia Wero TV thaa 3:30. Kenda kwaranĩria na batu twandike message kĩra-inĩ yetu 431 kana Facebook Wero TV kana Twitter @WeroTV. Oni mbetagwa Eston Gitonga. Na ukienda utona imwe kwa imwe no witekere www.werotv.co.ke. Oni mbetagwa Doreen Kathambi Kenywa na mwonanirie twa mathithio ni Kezia Kagendo. Na kenjaria tukuthuranirite antu kathomba gukua ke mutino jwa barabara Kengo. Polisi kuoro wa Ntere cia Isiolo. Alfred Mutua kuria antu ba Meru kuthithia campaign cia thiri. Waki bwa ikaro kinene kia kaunti ya Tharaka Nithi kwambĩrĩria. Na mutegeri turamberia nteto chetu na nteto cia kieva na aria nkurukia antu batano nkurukia antu 10 bagutigwa bakuite ogorobwa na Arua na ni nyuma ngari iria bagukarine ya muthemba jorori baumete tauni ya Maroa betete Gabatura gutambureki na kugwa Ntere cia Muru Kengo Egembe Central County ya Meru. Lori ikamata antu kuma Ntere cia Kinamwe na Maoa na wita Ntere ucia Gabatula na kuringana na antu bara bakuyira mutino yo bariwa ya wairi utambureki na antu bara bakurikwo bawa kuma lori neu. Na polisi bareketie gukinya antu au na kugeria gutetheria baya batigwa baguragite na bakukinyithia cibitari antu mwanya cia Ntere yu na meri abau bange nereketie gwikwa mochari. Tutomba kwaniria munene wa polisi wa Ntere yu. Na afisa umwe wa polisi Ntere cia Isiolo na tieto ore na inyuma yawe na bangi kuthingatira nyumo cia ndethia irari Ntere cia Mwankai wa kaunti ya Meru na Isiolo. Na igokwerekana nkurukia afisa ba polisi kana rimwe ria 50 ibo bakuthingatite nyumo ii na baithokirwo Ntere cia Chalfagasafa na umwe atigwa oragi. Kamishna wa Isiolo George Natembea na kuirite akiwa athwanirwa bau batire ng'ombe 24 ira polisi basokere Ntere cia Isiolo. So leo asubuhi kuna askari ambao walienda hiyo operation, askari karibu 150 kwenda kujaribu kurecover hao mifugo ambao walikuwa wameibwa na ambao wanajulikana wako na wezi. So wakati walifika huko ile inaitwa Chalfagafasa kwa mpaka tu ya Meru na Isiolo, wakapata hao jamaa wamewekewa ambush, wameongoja huko na wakaanza kurushiana marisasi huko. Afisa mmoja wa polisi alipigwa risasi na akaumia, akaletwa hospitali, lakini kwa bahati mbaya akakaa dunia. Na wale jamaa ambao walipigana wakatorosha ng'ombe zao kaingiza kule vichakani, wakawacha ng'ombe wachache hapo. Wale ng'ombe 24 ndio wamechukuliwa, wameshikwa, wameletwa hapo kwa station. So going forward tutakaa sasa kama county security committee yetu ya hapa Isiolo na ya Meru, maana hii kazi ilikuwa inafanywa na sub counties, ili tukae chini tuweke mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba tunaenda kurecover hawa mifugo, ili going forward mtu asikae kijua kwamba anaweza kwenda kuiba mali ya mtu na atumie bunduki kujitetea na yeye ni mwizi, ili mali isiweze kuchukuliwa na kutwaliwa na yeye apelekwe kotini. Na washukiwa ambao ni wa jamii ya kutoka kwa Turkana, na hawa ng'ombe walibwa sehemu za Meru.
wale Waturkana pia ambao walipa hizo ng'ombe ni Wameru. Na mutongeria wa kiama kia maendeleo Chapchap Daktari Alfred Mutua na uretia ntuba kaunti ya Meru waitithia na mbere campaign cia thiri na barie na ngwataniro. Na Mutua aritete miario iri kindiongewe na uria ukwenda gite kia ngavana kaunti ya Meru na tigiti ya kiama kiu Kiremi Mwiria akiuga kiama kiu gikethwa kina uma na weru. Edwin Gitonga na ukurikiria ndionga yao ira yambirie ntere cia nkubu mathaene ya rukiri. Kiama kia maendeleo Chapchap kira gitongeretwo ni gavana Machakos Dr. Alfred Mutua igikiria ndionga ya gusiringira ndemendene ya kaunti ya Meru. Bone nyuma ya mururi wa giti kia gavana ndene ya kaunti unu Daktari Kiremi Mwiria kuthamira kiama kiu kuma kiama kia Jubilee. Kiremi ugite ati gitumi gia kuthamira kiama kiu ni untu ba kuthwa kiama kiu kina maono mutaratara ja gutethia antu kiri witi na mbere. Ariuga Meru ni babatere kugwata kiama kiu mbaru ni untu ni kiama gitongeretwo ni muntu wethiritwo ri thirikari na igita rinene ni untu bumba gutuma thirikari thiro gitethia Meru muno. Neta na mbere kuga ati kiama kiu gikethore kimugwata mbaru mutongero wa Mthego Uhuru Kenyatta kiri ithurano bya mwaka jo. Ningependa tumsupport na ile support anahitaji tu ni kusupport maendeleo Chapchap kwa sababu yeye hataki kiti ya rais, yeye anataka kuwa governor. Pengine 2022 au 2027 itakuwa maneno mengine, lakini wakati huu ni chama, ni watu wa Machakos na ataka asaidiwe tumpatie gavana mwingine kutoka Meru, mwingine kutoka Embu, kuna Wakisii wanakuja, Mombasa wanataka kuja huko. Hii chama ni kama moto, ina haraka sana. Kama vile inaitwa maendeleo Chapchap haraka. Na wenga bana Mutua na ugete ate kiama kiu kia maendeleo Chapchap gikethora gikireta witi na mbere ndene ya Mthego eje. Kethira antu bakiama kiu bakethora bagitarwa. Ariuga no bakikeni kia ndege kia kiama Mthego ndene ya kaunti ya Meru nyuma ithurano. Untu bura kuga ni bomo maono ja kiama kiu. Netete na mbere kwira antu bakethora bakethora ne siasa igitenere na bethira bena thiri. Baya wa Kenya, watu wa siasa wanapenda vurugu. Wanapenda kuwatumia vijana, kuwapatia bangi, ndio walete fujo kwa sababu wanajua wanashindwa. Ikiwa kuna kiongozi anawatumia vijana na kulete vurugu, huyo ni kiongozi wa shetani. Kwa sababu Mungu anapenda amani. Na huyo mtu wa shetani tusimkubali, tumkatae. Kumpigia mtu wa shetani kura, wewe unamtusi Mwenyezi Mungu. Kiama kia maendeleo Chapchap ni kethiretwo gikiona uthingati nterese Mount Kenya rua muno. Yure ni ati kethira gigeta na mbere kuona uthingati bo mwanka igitara ithurano. Tongeiro wa kiama kia maendeleo Chapchap ni gavana wa Machakos Alfred Mutua. Nerete atu Meru ate bena utonga bo buingi muno boromba kuguthora bwiko tumanya baketha bena kieni kia ndege ndene account eji. Nete na mbere kwira antu babetha ate baketha bakikaruka nune siasa bara baretera siasa cia ndoa. Na berati betha bena siasa cia thiri na ukiri. Kiri Potero TV kuma Meru Technical Northiment County ya Meru mbitago Edwin Gitonga. Na mutegeri nteto ya ikumba gutukinyia thai kuma ki nteto yu ya Mutino Jwangai ni ati mwanka thai antu mugwanje bakwite na antu bange 18 beali maututi ende be sibitari. Na tuita na mbere na nteto cietu ni ati ikaro kinene kia kaunti ya Tharaka Nithi kira kethiritwe gikwamite kwa kaita kuuma thirikari cia kaunti cio tonya utongeriene ende omba kwambiria wakwa ringi na inyuma ya mwandiki munene wa manto ya waki Professor Paul Kuliunga Ntereiu. Na thirikari nene ni augire ikarita gicunje kia 70 kuma kega na gutetheria gwaka gikaro kinene kia kathwana na thirikari ya kaunti eritembecha iwinge ende ontobo butakinyanira. Samuel Geshima na okurikiria ikaro ki na atongeria ba ntere cia kaunti ya Tharaka Nithi na ena nteto inguruki. Principal Secretary wa Ministry ya Ngugi cia Mwingi Professor Paul Mwangi na ugite ati thirikari nene ikaingia wirane bwa ngwataniro na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kiri waki bwa gikaro kinene gia kaunti no. Waki bwa gikaro giki bwambirwe mwanka wa 2013 thirikari ya kaunti na nyuma ni thirikari nene yekira wirane bwa gutetheria waki bobo na kiwango kia mbia kia 70 kwegana. Tharaka Nithi is one of 5 or 6 counties that inherited no public facilities, no offices. Bekatenga milioni 650 kwa kila mwaka. Ndio kila county ya hizo tano ipate 121 million
za kujenga, na mpango ambao ulitolewa na serikali ndio counties hata zikipata ofisi kuwe na ownership, local ownership. Serikali basi ilitoa mpango ikasema kila county itajaribu itoe 30% ya hiyo pesa, na hiyo serikali itachangia 70%. Sabahati ya Tharaka Nithi mnajionea nyinyi wenyewe pahali 30% ipo tayari. By our own estimations wanaonekana karibu wametimiza hiyo 30% if not exceeded. Kuringana na Profesa Mwangi, thirikari kanenkanira kiwango giki kiambia na maguche mathatu arawa kiboe karo giki bukwirigirwa kurikia wikinya mweri wa mugwanja mwanka gujite. Nonto bwa kubangania ngwataniro ya waki gatigati ka thirikari ino chiere ngugi ya waki ni arugamire gwa kagita onto borabo ketie muthuro munene kiria kariba kaunti no bangi bakiugaga atembia ichiatumirwe nae, na tumepeana ahadi tukifikisha mwezi wa 7 Julai 2018 tunataka kuona hizi ofisi ziwe zimekamilika kabisa, lakini hatuwezi kungoja mpaka hivyo wakiwa nje na huduma kwa wananchi bado zinazorota kwa vile hawana ofisi. So tumetoa mpango mwingine ya kukamilisha hii mjengo in phases, 3 phases. So kama vile iko sasa tumesema hii yote tutang'ang'ana naye. Tukifika Disemba tunataka hizi zote ambazo zimejenga ziwe zimekamilika na watu wako ndani tayari. Ende ndio ngano ya Principal Secretary Mwangi kiria kariba kathwana itatoje turempio kireberwa nonto gutare na nkanja bakairigira wakibwa gikaro gikibuthina mpwe nkoruki ya gumbereni. Samuel Gaishima, Wero TV, Tharaka Nithi. Na nteto ya Samuel Gaishima ne gotonokia ndito chokete kai na nteto nkoroki. Eje ni Wero TV. Eje ni Wero TV. Wega kwetho wina atwe ajandene nteto cha Wero thaa 3:30. Na thirikari nene ikambiria mubango yo kwenja ithima kaunti ya Nyandarua iri njira imwe ya kwebaniria nthi na manto ya mpange mpara. Na bone kuringa mutongeri wa nthi Uhuru Kenyatta akiaria ente cha Kinangop na ugete wagi bwamburi butumite imera binyara. Nyandarua ni amwe na kaunti ire itena namba nene ya baraba ciandikithitie na Uhuru na uretia antu baciumirie kuyukia kura taura kwa mekenyo au tumenyethia. Thirikari ikambire kwenja ithima kaunti ya Nyandarua iri njira imwe kunyia mpara iretite na mbere kuongereka. Mutongeri wa nthi Uhuru Kenyatta na ugite Kinangop ni imwe ya ntere iria ikagunika ni mubango jo ja kwenja ithima. Akiaria nteto iji akiambiria ndiungo ya gwita na mbere kuria antu baciandikithie kura ntere cia Nyandarua. Uhuru na ugite ati kunyia kwa mbura ikuringikitie muno arimi na kou akari amwe na maobisa ba thirikari bagwatanire gutethaniria kumenya micii iria iremeri ni mpara. Tigirire ni mwamenya micii iria ina thina nigetha andu mandikithio muno makiria micii andu aria akuru batarahota gwĩteithia na nigetha mbeca iria cia thirikari iheagwo andu akuru mote gũkinyĩrwo nĩ mbeca icio na nigetha mũndũ agĩkoragwo na mbeca icio angĩmũrũgamĩrĩra kahinda-inĩ gaka. Ũguo na ugite ati antu bakuru amwe na ntigwa bebati kumenyeka kenda thirikari ba utungata. Iji ni ndiunga ya Uhuru ekuria antu bete na mbere guciandikithia taringi kura na kiri ndiunga eje ya Magumu, Haraka, Japini na ntere cia Ndonyonjero Centers. Uhuru uria utumire mugambo jwa Gikuyu no ritie antu babethe baciumire na wingi guciandikithia taringi kura. Onari kaunti ya Nyandarua nio irari na ciandikithia bakai boringi bokura. na dirite kutio de oratari kando siasa ni mwingi ndio yani kwa hiyo tunasaidia ndio katara kwa mwingi tunakira na niona kuna kadi Uhuru uria ukari amwe na atongeria ba ntere iu na ugite ati wote wakauga ni wa kwendekithia no indi antu ibajuki kura na wingi bamuringire kura mutongeri uria bakuona kabatethia. Tumefika hapa kwenu leo tukiwa tumekuja tukiwatembelea, lakini pia kuwasihi kwa heshima kubwa sana
wenzetu wale ambao hawajajiandikisha wakubali wajiandikishe, wawe wapigaji kura katika uchaguzi mkuu. Na twasema ni muhimu kila mmoja wetu awe ameweza kujiandikisha, na ni muhimu sio tu kwa kiti cha rais, lakini pia kwa hii viti vingine na vio vingine, kutoka MCA mpaka gavana mpaka mjumbe. Hii ni watu siku hizi ambao wako na pesa nyingi sana ambazo zinaweza kubadilisha maisha huku mashinani. Tunaelewana? Nikiripotera Wero TV, Mbita Kome Kinyua. Akariba Nteresia Kibunga ibethiritwo bakethete ikira bakuwa iwacia bondawa cibitari eu ira yina mashini cionthe ira ibateri kwithwa cie cibitari. Na gavana wa kaunti eu ya Tharaka Nithi Samuel Mbairagwa nariongete cibitari eji akienda kumenya mateta jake thwa ijama ende kuringa mwandiki wetu Nteto Samuel Gaishima na utumenyithia cibitari eji ni gukari na ndawa na Ragwa auga akagarura urungamiri bwayo. Ndiunga ya gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Mbairagwa kiri cibitari ya Kibunga kiri sub-county ya Tharaka South ni mutigite akiuragia gitumi aje bata kuthi cibitari nu kinya wethirwa iri na mashini na into bingi byake ende bya kubamenyera. Akari na bobari ugate gitumi gya kurega kuthi cibitari no ikwethirwo etire ndagwa indi mwaji andikagirwo ndagwa akairwa agachichwe ndukani cia ndagwa kana cibitari cia ntu kiumbe mashini cia ndiriaga cimeshita wari sasitia cia twana kwena guntu akugira twana kwena gwandi cionthe kwena madaktari 10 kwena cio bana lakini andu betu tutiko cibitari yetu. Pero wata jato kadina ara kuraya kama na tene kama na dongera mwakasto ya ndagwa tweta daktari tomura twele ndagwa ili hospitali mwaka kama na era linda saka linda ndagwa aile kutukumbe ndo hata batuleka ndagwa. Nyuma ya gituma kinene biara bionthe biorotete utongoria bwa cibitari ino ya Kibunga aragukwirikana ati gomba kwithirwa ndagwa ino ichiendagirwa cibitari cia ntu kiumbe cibitari ino ya mwingi igatigwa itari na ndagwa. Mandawa inakuja inatokea nje, na nikasema lazima tumalize hiyo mambo today. Wakati ni sasa. Kwa hivyo daktari wa Kibunga, sababu uko hapa kuja usiletee kwa umati. Tulele na gavana no kwa kinyasto ya dawa ndio kwa Kibunga. No dawa ile. Indi Ragwa ugite ati utongoria bwa cibitari ino no mwanka buchenchwe kenda ndagwa ikethirwo ikimenyerwa bura kwagirite. Na nimeamurisha minister wangu waziri wa afya no mwanka ndo ngetogeta kwa structuring hospitali ya Kibunga. No mwanka ndo senda ni kadatu kwa nyata. Ndio madawa tafadhali no mwanka ni vitale yetu ego ndawa jio antobanyo. Iwirigiro bwa kariba Kibunga ati utongoria bwa county wa mwena bwa cibitari no bugachwa ngerekana ya thina ino kenda mwaji akajagwa ndagwa bura kwagirite. Samuel Gaishima, Wero TV, Tharaka Nithi. Nibo ya Gaishima no ntubwante tuwinde mutegeri tukauruka ndeka inkai na Nteto cia thaa imwe nusu itukwaranagiria na Daktari Kiremi Mwiria uria urikite kuthamira kiama kia maendeleo chap na ariuria gite kia gavana wa kaunti ya Meru na kagita ati kuraja tukwithira tuigucokera karwaria kau tukari nako nawe ugeta kuraja itucokete. Eje ni Wero TV.